Roja me mi ju ko da kama ke gwarwan wang nan dung nu che lo koy la nin community ka ba kun ye ka jen bene ci ben ga je ka be ke kutye ni ti biya kulo en ser ala wo cha ko gor ka tugling lin kan tin ko ni ci ko ka kama ba ko kun ye biya ka ling no kar wai nu ko te lat ko ka chi mi to ko bible mi kam ko da ta che jog bo gor no ko tugling lin cho gor ko tung no ra cha gor no mandan bat cha ko ko la ni community ka atame ba ko la dan tame ka kun ni je ye bi yen an sare bi yen ko lo yen je leng rai ko jane na gor cho gor jane ke liu anano ka ken kwit ni to ton ano tam bana utsin ala ma se je kulo kon ben gen nyam ba kulo kuen ba kulo kwit na dang raw how can the bible helping you? Nearly of us have a question about life, suffering, death, and the future. We are also concerned about day-to-day matter, such as making or life or living or having happy family, a happy family. Sorry, I never queen. How can the Bible helping you? Nearly of us have a question about life, suffer, death, and the future. We are also concerned about day-to-day matter, such as making, a living, or having happy family. Many people find that the Bible not only helping them answer life big question, but also giving them practical advice for daily living. Do you think that the Bible can help anyone? You know, question number one. What some question that the Bible answer? The Bible answer this important question. How did life given? What are we? Why are we? Why are we here? Why do innocent people suffer? What happens when person does? If everyone, what peace? If everyone what? If everyone want peace, sorry. If everyone want peace, why is there some war? Why is there some war? What will happen to the earth in the future? The Bible encourages us to seek answer to such a question and
million having found it answer every satisfying. Question 2. How can the Bible helping us to enjoy our daily life? The Bible giving us a good advice. For example, if it teaches family how to be truly helping. It offer advice on how to deal with stress and how to enjoy our work. You will learn what the Bible teaches about this topic and much more as we discuss this material together. You may come together. Thank you. Kakene yukudo kama bian serken biko waloch eron kachang kodon dit bayo queen Bible kulete e kwala nunga amandang raw toni chikene nung roi kod medit Bible mo a Bible me wiyen jog da nenu run chere me pen nyal gwaye jekene tin ni bol welde kene nyaren mar kwaya gwaye jekene tin chikene nunga de chong me sar jane Bible dit a gente tukya wa tino ke liu ka tulin lin ke liu chere ga Bible le cha nunga neka Afrika a Peter kunen Bible ku la wo ku ne tin ba wiye barora perge wiya ba lena fele cha nu buk din dial che ne buk din dial order dol ko da go me chi go ben Bible dial bo ne go order but na ni Bible me Bible che ban kam Bible no ga Afrika e kwale che wil Bible me ko perfect nya po da jene da banang Bible kwale no la mu che ju mu cha lot ke na me mu da mu ga bishop Peter kunene je ne ken ya bishop pastor ana no ngo me che ju che mu de la balot tyang no Bible me nu me ma pai bene kana ni je Bible me jom Bible wal thì thua cái ngay câu này ngặt chắc là để mấy cha quanh pin này quên nuôi mê đàn để nào lớp cái dịp các quái quyền can tung nuôi can quyền ở ngay mẹ nó mê wow ngay nó để hút kẹo cái đó để dân nghĩ chung nó tôi tung nuôi chế nghĩ cái thứ bùa này nghĩ đó bùa này cách chuột thế này cho Bible ngay je kan tel tong nuer ma gor true ka tong nuer ma gor je la wude ne kan wo dol gor yes lar go true roi to me lar ni yen je leng roi ko mi che ben ga ma ti ki ji gor ga pin ko wo ne ma ti che kam mo gor ye pin ga to en che lari tiene me elek melak ni je ko kon nyuy ne ga ron je ka ga da ka wer tiang chwa nyuy ka cha gulu te je ka ga pan gu ma cha wote do chwa ron dang re yo ga kan ne yo ga chwa ga nyuy ene je le ga mo beno chu le ron nu ben chwa nyuy ko na gar ma dong gar mo yi shur di ta pier manan chwa ga nyuy chu le ta ga men ba ga ge da ne je gwar ba ga ge da ne je ne ni de bi a cha ne nyuy you can one and I can red pin. You got more, you disappear. You lord. Man, and a lawyer, Nina and a Casaro. Check her Casaro. Then a lawyer, Ninga saw doc. Choy, you leg a more, you got in a more chuban. Try general.
chwa gore je ne go tugling li ne me cha kwen ye me chwa gore je ne ke kamandane je kamaga wona ne gore go tugling li ne chwa gore je kwitine dial gan roni jide yes tienda de nyog luye den ye kula je ko kwitine me ke do de kula loye ke do biaw loy bo bi yen ko loy ko ma ngay yen tugling li ne bi yen ka loy ano no no ngay yen tugling li ne bi yen ka loy ko te ke kwitine la tieje ano no kwitine mo bi yen ko ko en ser gwa da nanen ti yen wo ko en ne cha kuin ye me ka ngada ka matinja ka wo cha wona ne cha wo go me cha wo the Bible answer this important question. How did lie begin? A question no more. Why are we here? A question no more. What do innocent people? Why do innocent people suffer? Again, question no more. What happened when personal death? A question no more. If everyone want a peace, why is there so much war? Ka ken question ni do liang ka what will happen to the earth in the future? Question no. The Bible answer us to seek answer to such a question, and millions have found in answer every certified. Can question it on question no. The Bible giving us good advice. For example, it teach families how to be truly happy. It offer advice on how to deal with stress and how to enjoy our work. You will learn what the Bible teach about this topic and much more as we discuss this material together. You may come together. Ane kan question ni to rono biya ko ene ser men ko da lariye chagal loye kan question ni gomo. Ane thank you. Do ko to kel ge ye biyen nga jin ngude ne en cha long no right ko did biyen nga jin ngude ne logo ne ga idea ne de dol ko no nga ga idea ni je ti ro de lot to kwa god ko le ti ke we mrong tie ga na ke kai kalar jo gomo go chu ban tiek do nang lom ga kai ka loy di de du ram tiek ji ko ngode di loy du ke du ram tiek ji amma kai wo dol ko ponan do tele muñ mi chenu ka tele muñ ma dong ma chaw no mo la de tang no de chu da ka ra ko wo chi ana ram je re dol ko ka do tel nan do ko lo ben di no mo erong kinar loy pin lo let ke nyene ko ken lo let ke nyene ko ken ne be dol ko na mo ko nga ku chan ku ke nyin ke la nang dol ko ka ku ko ka kwa chan kwa nyin ke lo cham ka cham je mi chi gen chu ko no kwa la den ga je dol ko adena ko en pator adena ko en diket adena ko en benjelit roi mi te di no mo pala nim ni to ko ni chi yin len ti biza Elizabeth Sarah Taiman Peter John Elijah toton ka ngade ni ka to fu mu ku ko lo ben run ne ron benawo ni